Kat wadang mi kisngi nang roy ki kamsi hapok ke jelayong i. Heywan na liang ki pulit daya le ki upendo jaj ki wabon ki kam percaan. Heywan nin kasngi ke cepau tarik ubna wanyau araja arpau ar. Da cak kem uwi ukhenro halat kor. Te yi pertuj uti ukhenro wa cak kem. Uwanay wan, way le cak kem u. Te ton ap iya gani ke kubor haduk wakut. Kenang wayo tip iya wasakiat. Te chua usdang i ceki kubor. Ladam po emu depiu subscribe your new channels. Nyap hai subscribe. We ngat how to bell notification wa em hai tu kanang wa yok teng cho pi yo igi khubor we le uman phiki wa nongkong u yo igi khubor manda upload i hewan di por te ton stang i cheki khubor uwi niki khana khanro uwa ar phausan snem irta da cha kem unin kasngi blai chirup we drugs heroin na like ko rangi we nei liang u superintendent of police da pentip u walangba ki youtube wa yo na ki pulit ka west garo hills ki wada suba wa uti u khanro wa penpo ye i drugs i wada yo ki wo kem hatura kamte ki kanhun ka anti narcotic task force ka east khasi hills chirup wo ki pulit ka madan rating da laikan re ki ye yung wasa u halait ko rangi wei ha ini ilai kan re de chem yich phau tali ki tadong khoi ni wathali ka wi ka tadong wa m drugs heroin i wakhian rus pa khande phau miligram de chem le ye ka wi ka tadong sabon wa m code plastic wa sil de thang i wa m ye drugs heroin wakhia le gram nyaus pa so phau miligram wei de kem le ye ka wi ka mobile phone u superintendent of police da ong ule wa waro i drugs i wa de yo wo kem da khia i so gram so spa le phau miligram ya ka case the register hamadan rating police station we ya uti ukhna khanro da ti pertu ya okam ubrian nongmor uwa ar phausan snem irta we to le uwasa wa chong halai ko rangi kam wo pen kan mo wa ha kini kisngi wa dedep de yo ki wo kem lasan ngut hajain te hills ki wa khayi ye drugs we nin kasngi blaiwan da yo ki wo kem sa uni uwi halai kor te da roi bha kini ki kam si kam ki kam khayi drugs hapo ka jella te du kini don hi ki wa kwa open snyau chapi khublei chipon